تەماشەبانی خەری تیڤی دەمەوە خۆش بێ هیوی دیکەم ڕەوشاوە باش بێ هەفتەیە دەرباس بووی خەمناکێ پرۆگرام تنەبووس پشێکی مژول بووم مە ئەو ڕۆماناک و بەحساوێت کری خلاص کرد لێ ڕۆمانە مەیە کووردا داوی لێ نایێ di nava vê romana Kurda de gelek bûyer diqewimin gelek tişt diqewimin pîwîstî heye ku em li ber van bûyerê han li ber van nerîn û têgehê han piçekî rawestin û binirxînin û rexne jî bikin. Vê carê jî weke her carê çend mijarê me hene û vê carê jî weke her carê dibe fincana qehwe we hazir be de em dest bi mijarê xwe bikin. Yek ji kujerên rejîma Îranê bi şêweyekî mij û moran û biguman jiyana xwe wenda kir. Serokkomarê rejîma İslamî a Îranê İbrahîm Reîsî weke hemû kes min jî bûyera mirina wî yan jî kuştina wî şopand û temaşe kir. Gelo bi mirina İbrahîm Reîsî dawî li kujera wî were li Îranê li derve Îranê na. Kujerên ji İbrahîm Reîsî mestir çûn lê kiryarê kujerî felsefa kujerî dîroka kujeran bi dawî nebû. Wê bi dawî nebe. Yek ji van kesê hanê çû wê 10 kujer cihî wî dagirin. Di nava rejîmên îdeolojîk totalîter navendî wekî rejîma Îranê û di nava rêxistinên wekî îdeolojîk ev tişt peyda dibin. Kujerek diçe yek tê û bi vî rengî yenî dolabê wan bi vî şêwazê hanê digere û berdewam dike. Helbet bakurî belkî vê mesela hanê baş nizanin Kurdê me ê bakur ku dema dîktatorekî kujerekî xwînrij wekî 1700 mir serkirdeya PKK daxuyanî derxist, sersaxî derxist û di rojnameya xwe navendî serxwebûn de belav kir û hûn vegerin hejmara Temmûzê hejmara tîrmehê a rojnama serxwebûn hûnê di rûpela wê ya sereka a pêşî bibînin sersaxiya PKK derbarê mirina 1700. Ka ew ê PKK di derbarê mirina İbrahîm Reîsî de wê çi bêje ev jî nediyar e. Yani dibe ku di van rojên pêşiya me de were xuyakirin were diyarkirin kayê PKK çi bêje. Eger PKK sersaxî belav bike û sersaxî ji rejîma Îranê û ji gelê Îranê re bixwaze wê apûçî bêjin normal e behane ji PKK re bibînin. Behaneya sereke jî çi ye ku va Herêma Kurdistanê ew jî sersaxî şandiye. Helbet her du alî nabin wek hev. Nabin wek hev ji ber ku çêkiliyên Herêma Kurdistanê bi rejîma Îranê re di çarçoveya têkiliyên Iraqê bi rejîma Îranê re heye. Di vî warê hanê de di warê resmî di warê dîplomasî de
ev têkiliyên lê têkiliyê PKK têkiliyên rêxistinî ne. Têkiliyê rêxistinekî bi dewletekî. Têkiliyên wekî ku rêxistina PKK bi rejîma Saddam Hüseyin re, bi rejîma Esed, Ba's a Sûrî re û têkiliyên partî û grûp bi dewleta re. Ne têkiliyên dewlet bi dewleta re. Apûçî dibe ku yanî van meseleyê hanê yan têdigihên û xwe li ehmeq şeytanî datînin û li xwe li bêhişî datînin yan jî tênakin. Yani eger tênakin dibe vê mesela hanê zelal be. Yani normal e yani eger mere sersaxî ji PKK bibînin normal e ji ber ku têkiliyên PKK û rejîma Îranê ji dema Xweynî û heta roja îro ew têkiliyê qut nebûye. Ane normal ku PKK sersaxî neşîne. Ji bo ku piçekî xwe li pêşiya raya giştî paqij bike û xwe bide diyarkirin ku têkilî bi Îranê re çi neyê lê na têkilî bi Îranê re heye û xurt û stratejiyê eger PKK sersaxî ji rejîma Îranê re bişîne yan neşîne. Di vî warêhanê de kesayetiya Ebrahîm Reîsî û kujeriya wî ne tenê li hemberî gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê li hemberî gelê Îranî, li hemberî gelê Sûriyê, li hemberî gelê Iraqê, Libnanê ne wekî Ebrahîm Reîsî lê wekî rejîma ku Ebrahîm Reîsî serokê wê ye. Wekî rejîma Îranê ku rejîmekî faşist û taifî û dîktator û hemû yanî gemar û qirêjên ku me re bêje li bejna vê rejîma hanê tê PKK wekî rêxistin hevalbendê wê ye. Dema Apol li Şamê bû jî pesnê van têkiliyê hanê dida. Carna apûçî wilo ji bo ew dîsa xwe li ehmeq şeytanî datînin û ji mir vîdyokî kevin ji salê heştê wanê bînin binerin va İdrîs Berzanî yan jî berpirsên pêşmergeya behsa têkiliyê xwe û Îranê rejîma Xweynî dikin binerin nabêjin ka Apo di pirtûkê xwe de di edebiyatê PKK de di rojnama serxwebûn di kovara dengê Kurdistan ku bi zimanê erebî derdikeve nabêjin bê Apo çi pesnê rejîma Îranê dida ev ê nabînin û nabêjin. Berîdemekî rojnameya Xebat a girêdayê PDK hevpeyvînekî bi berpirsekî PKK'yê berê çêkiribû mixabin ev berpirsê PKK'yê berî jî dema di nava PKK de bû kujer bû yanî dema di nava PKK de bû
تلیاوی دکشتنا رحمتیه محمد شنردهی محمود رش دماكو عثمان اوجلان جي بككي قطبه او جيب عثمان اوجلان جي بككي قطبه اب مشاركي دن مبري بحساوي كريه لي اف محمود رش چه دبيجو كو بككي هيزك عسكري دندري سليمانيه ده چه كريه و سليماني خصي بن دا كنترولا يعني كتيب كنترولا بككي اف انفرماسيون بالدهي جارا مبري قوتي يعني يعني ايكو وگره فيديو يكو متشكري ببدهي جارا بحثا دستهلاتداريا بككي لسر سليماني لسر نتني ايدي بككي يعني مداخلين تشني بشوك شيدك نخطي عن خطي بشوك و يكيتين اجتماع مالباطا طالباني يعني بالتوائي كتيب كنترولا بككي وهناك بربرسن يكيتين اجتماع دنابا تيكيليا دنه ببككير تجارت هي هنجي كينو ذكرشي وشعبنا باري لديجي مالباطا برزاني ولديجي بدكي تيكليا بككي رتشيدكن نكوش بككي حزكن كينا وان ذكرشيا واني لهمبري مالباطا برزاني لهمبري بدكي وان دحفت ده كدستي خوتي خندستي بككي لديجي بدكي اف جي هي مبرجي قوتي ومرخنجي كديه ودما برادر سليماني الوان اخفتني هاني قهدار دكن ناز دكن بككي بخوني ناز دكي يعني كتيكلين آستا تيكلين يكيتين اجتماعان ينجي قوران ينجي جروبن كلوه هرما سليمانية هنا حياة چه درجة صميمين وجدين بتيكلية بككير اگر نه ذكرشي نه دلرشيا لدجي مالباتا برزاني و پدكي بانا دبكو يعني بككي بينش قرشاجي نتكرين لي روشكي ولو ببير جيهاني هي بككي داخواني لدجي او انفرماسيونين لدهندري روجنامه خبات هاتي قوتن و بككي انكار دكه دبيجن نه بككي السليمانية هي نه هيزي مال السليمانية هي إلى مالا بابي يعني فرقة خراب يعني أمانا هاتنه وجا ولو بروك شوشتي بيدا خوياني أهاني درخستن درو يعني از كردي ماشوري كردستاني ناز دكم ولهري ما سليمانية نه وخلقي هريمين جمر دبيجن حياة چه درجة حياة چه آسته پککه خورتو دستهلاتدار لوي داري داخويانيا پککه مجوار اولو كر فيديو و ديتون كارن ليجي وگرن سرفرات نيوز دبيجي پدكه دخواز دولتا ترك وره سليمانية داگر بكر يعني جبالكو فان تشتين هان فان انفرماسيوني هاني روجنامه خباد هاتي بلاف كرن پدكه دخوازه سليمانية جالية تركا وره داگر كرن و اي خانت يكي هاندن آستا هري بلندو جيرو كن پككي كو اندزانن يعني وانا جوان هي كو كسك وانا بينه دولتا ترك وانا بينه چتكين او دولتا ترك دنابا تيكليه دن اللي باكوري كردستاني داخويانيا آلتان تان پارلمانتري هذا بي وحمو ديت يعني هن اشارات تيد هن فشار تيد هن كو دولتا كور ترك ري لپیشیا قیوم پککی ایل سر هذا بيول سر پارلمانتير على سر شاردار هرما باكوري كردستاني اف
كادرو وقيومين كو PKK شاندي دولتا ترك ريش بيشيوان فاكر بوك ورن أوروبا ميناك سيدي فرات و ايوه كيوي بري في جارجي ما بحثا وان كريه ودناوا رخصنا أوروبا جي دي جه جگرن لي ويورن جمر لهمبري صلاح الدين دمرتاش ويحكم درخين 40 سال حبس كابي چقيسة سال دانه صلاح الدين دمرتاش PKK اكو رخنين قيومين دولتا ترك دكي لسر شارداريين باكوري كردستاني قيومين PKK هن كسك نا احمد ترك نا ليلى زانا نا افيل الدربة وافيل هندر نا عثمان بايدمر يكي قحوتي چايچي كي شارداريا آمد قيوم بو لسر سري عثمان بايدمر و لبرسين عثمان بايدمر ذكر بالتكليف جي PKK وان مسألة هاني نابش افدين عاليكي ام بگرن بجارا إخانات و إخاب چیروکن کو PKK ده داخویانی خود بحث دکه يعني مرو بلو جارنا ماي دمينه هنا يعني ايكو حشي يعني حزورا وكرن ولو جوان گوتنين PKK باور جي دكن جوان ورن PKK باور دكن کو PKK سليماني تنه و پدک ایخانته و نظام اودایه کی چه کرنه و آگاهی بهور دگهرن و لدشی PKK و آزادی و تفگر آزادی و گریلاین آزادی کردستانی دجا ون وگرن استراتيجية PKK آداوي يعني بالدهي داخوياني هي بالدهي قوتنا هي قد بيجن ام سرخبوني ناخوازن ام پرچبوني ناخوازن ام نجدا خوازن اب گريلاي هاني ايكو شر يدكن گريلاي خاليسريا ديمقراطيكن نتويا ديمقراطيكن و آزادية فيزيقي آسروك آبو آزادية فيزيكي آسروك اب خوينا وان كچو خورتي هاني مخابن دوير ريا هاني ده دچه و يعني افريا سخته افريا كو بيوستي بشر يعني بيوستي اوي بشر تنه بشكات تنه بكشتنو خوينه تنه تجبو كوماركي ديمقراطيك ونتويكي ديمقراطيك لتركيا تشي بك تراب بالسدا بحزارة كچو خورتي كردا بده كشتن يعني چه عقل چه مجي چه منطق چه اخلاق و کار بهانه جیر ببینه و کار به جیر بپاریزه آنجا خنه کسین هنه دناوا PKK ده دناوا کتله آوی دناوا تبناوی اوی کنانه خود خون يعني بوان يعني وقت چیروک و چیروانو که مدنی فرحو رکلام و پروپاگاندا یا نظم و ارزان جو PKK بکن بینانه خوب خود يعني به صبر خوب بینن يعني بي PKK تعزيني يعني نا آستا روشنبيري نا آستا ولاد باريزي نا آستا رخنگيري يعني ده جيشتك تاني وقت يعني بخبخان ورابن بخبخي بكن ولولوي بكن وشمر بهانيا دروين PKK دروين PKK باور بكن و خلکی بدن باور کرن ام ایدی هیم بونه يعني ام ایدی ولو پرورده بونه ما ایدی ما PKK ام دناف دم بونه و مناس کریکو PKK چوا وکی تونیلکی جوانين كرد خورتين كردا ايكو بخونو خيال آزادية بخونو خيال كردستاني نيزيكي وی رخصنا هانه دبن و تین خاپاندن دوی تونیل هانه در باست دبن جالیه دنی تونیل در دکوین دل وانکور مجیه وانکور وینو اراده وانکور تشتکی وانتنه وکی کوله کی خرابتر جوی تونیل هانه در دکوین PKK تشتکی ولو عینی وقوی تونیل هانه که
کسی به اندام دوی تونیلی را در بعد که به تونیلی و جه درد که کوله اکی کو پر بحثا آزادیه دیگه نزانه کی کو پر بحثا زانبونی دیگه دیکتاتوره کی کو پر بحثا دموکراسیه دیگه ev kesayetiya xapûçî bi vî rengî tê xapandin û bi vî rengî xapandinê di nava gelê Kurd de belav dike. Ev yanî me re dikare bi kurtî rewşa PKK bi vî şêwazê hanê bi vê tunêla hanê bi vê berhema hanê bide diyarkirin ku çawa mirov xwedî mejî, xwedî dil, xwedî hest, xwedî îrade, xwedî exlaq tevlî PKK dibe lê ji vê tunêla hanê derdikeve ê ku dimîne di nava PKK de ê ku dimîne di nava PKK de kesekî mejî namîne, dil namîne, hest namîne, îrade namîne aynî wekî kole. Ê ku piçekî mejî û exlaqî wî bimînî ji nav PKK dertê ya bigihê ji xwe ji nav PKK dertê û piçekî PKK wî ya wî bikuşe ya wî ji nav xwe derxîne ji ber ku kesekî xwedî helwestekî rexnegerî di nava PKK de nebûye. Kesekî xwedî nerîn û ji PKK re bêje stop û bisekin û raweste û bi exlaq polîtîkeyekî exlaqî nêzîkî rikberê xwe bibe, nêzîkî partiyê din bibe tuneye. Bi exlaq medya rêve bibe û îdare bike tuneye. Kesên ku piştî yanî rewşa PKK dizanin û nêzîkî PKK dibin niha li gorî rewşa niha ev apoçiyên nû mejiyê xwe û axlaqê xwe û wijdanê xwe û demîrê xwe datîne ser masa bazariyê û PKK re dikeve nava bazariyê kewê PKK çixwîse karo wan bikire li cem PKK heya çi aste nirxê wî bihayê wan çi ye ji xwe Rûza Altun digot yanî Kurdê Rojavayî ê herî baş ez vî $200 dikirim helbet ev gotin hinek kes hene Rojavayî ne dikarin xwe bi $50 jî bifroşin. Lê hinek kes hene yanî Rıza Altun û serokê Rıza Altun jî û rêxistina Rıza Altun jî bi 5 qurşa nakir. Hinek kesên Rojavayî wilo wêrek û xwedî nerîn û xwedî helwest û xwedî rexne û xwedî gotin û xwedî raman hene ku Rıza Altun jî biçe pirê esmana jî wî û rêxistina wî û serokê wî newewî û rêxistina wî ya newewî bi 5 qurşa jî nakir. Em hereket ki şehîdan. Em ser çizgê şehîda dimeşin. Ser armancê wan, xeyalê wan dimeşin. Di hemû heyvada, di hemû roja da em şehîda didin. Ve rastî ke. Bi veya em nirxa ava dikin, nirxa mezin dikin, nirxa diparêzin. Vaya gelê me zindî kir, pêşxist, geştî, astê, navnetewî, artık insaniyet li gelê Kurd hêvîkî mezin dixwaze. Bavê çizgî birêz Cemîl Bayîk henda xuyaniyên nû derxistin Ajansa Nûçeya a Firatê û dîsa tîcaret û istismara xwîna şehîda û em hereketekî şehîdan in û em çizgiya şehîdan in û em yanî bi vî şêwazê hanê yanî ev bi rastî mentalîte û rêbaza PKK ye ku ra bi xwînê istismar bike. Dibêje em yanî bi ser xwîna şehîda dijîn.
ما في تشتي هاني أو كذي دريا بان كشتني هاني هلبت بحثا روجا كشتنا حقيق قرار يكجي كادرين دسبيكي اي PKK كبرايوي باقي قرار جدا مزريناري PKK و دفش PKK بردا برتوك سر PKK جي نفسان ديه قالك قمان هنه كو تليا ابوت كشنا حقيق قرار ديه بس ام بري منت زاني دمام ابوچی بون وان مسئله طاري ايد نابا PKK ده ما بير ندبر وما نتزاني اب مسألة هيدي اشكره دبه حتى هناك ابوچين قلقي كيفن جعن تابينكو بشتي كشتنا حقيقة رو قمانين للسر ابو لدوبه مسألة هانية وكسن يعني ما بريجي بحسابي مسألة هاني كريه او جروبا عن تابع حمو درج PKK بردان ونها جويت شاغيد وحتى روجا ايرو او هريما عن تابع ند بن كنترول PKK دي باندورا PKK لسر عن تابع تنا جا جميل بايك ودي صور هر جاري فوتوي شهیده کی دینگه و فوتوی مظلوم دوغان دینگه و جبر کو تشتكي PKK نو کو خبي ببینن تنه تشتين كيفن اف شهيدن سرخبون و آزادیه کدما PKK بحثا سرخبون و آزادیه ذكر دا انا قضيه جمالا خدير حقيقه رج غوري رابانا وشخور لجميل باي قهدار بكرانا وبحثا وشخل آپو گهدار بکرانا نتوا دموکراتیک و کومارا دموکراتیک و ترشکو برنجا دموکراتیک و شوربا دموکراتیک لی گهدار بکرانا اوی حقیق قرار جمیل و آپو بدابر سیلیا يعني ايوانات تبلي فير اخصنا هاني بون نجبو فان چیروکی هاني نجبو فان مسئله هاني ناسنامه کی نتوی آویر اخصنا هاني هبو PKK و آپو و جمیل و دوران و اوانا همو في ناسنامه هاني بروواجي كرن ولدجي شهيدن سرخبون و آزادي دركتن نها تجارت به وان شهیدی هانه دکن بازرگانی به شهیدین سرخابون و آزادی دکن کو ام وان نرخام مویج و چیزگی شهیدا بودی سابو چیزاوی و جاوی بحثا چیزگی شهیدا دکن زمچه چیزگی شهیدا کستنه جمیل بایک ربیج کدما آپو چعبی خص چعبی گلی کرد لپیشیا محکمه لپیشیا دادگه لپیشیا دوزگر لپیشیا مدیا لیبورینا خو شهیدین اردشا ترک شهیدین اردشا ترک داگر کر کتنهات جیر دبیجه داگر کر آپو لیبورینا خو جوان خواست آپو لیبورینا خوش دایکن حقیق قرار خیری دورمش کمال پیر عاکف یلماس علی چیچک فرهاد کورتای دلیل دوغان مظلوم دوغان جوانا جدایی کیوان لیبوری نخواست نهاتن سرهشو بالا آپو نهاتن وی چاقی دما آپو دبیجه شهید عسکر دکی شهید دیمه کی ته جمیل بایکو حوالی ته دوی دا خویانی آپو دو ون تروریستن وشو زاروکه ترکا اندام و لشکر و سربازن ارتشا ترک کشتن و وان شهید خست لگوری دا خویانی آپو دما آپو لیبوری ناخوا جدایی کن شهید ارتشا ترک عسکرین ترکا دخوازه دیمه کی ون چنه لگوری پیوان و نرخاندنا سروکی تینووی تل دو چizgiya شهید آدمشه
تل 2 çizgiya apo dimeş ku 2 çizgiya mîtê dimeş ku xem nake bere lêborîna xwe ji kuştiyên artêşa Tirk bixwaze lê li gel wê lêborîna xwe ji kuştiyên û şervanên û şehîdên gelê Kurd jî bixwaze ji bo ku me re bêje piçekî wilo yanî tewazun heye wekhevî heye lê li cem apoyê te li cem serokê te yê Newewî pêşiya dinyayê te bî endam û kuştiyên artêşa Tirk bilindtir bûn û ne li ser bala wî bûn dayîka heqîqerer dayîka mazlûmdogan û delîldogan dayîkê şehîd û şoreşgeran ne li ser bala serokê Newewî bûn yanî îdî heya kengî ticaret bi çîroka şehîda û bi hestê xelkê bilîzin em partiya şehîdan e û ev dev davê ji şehîda hey xwelî li serê we be ê ku dev davê ji şehîda ez şehîda diparêzim ez malbata şehîda me şehîd hevalê me hene hevalê min ketin nava vê rêxistnehanê jiyana xweşdest dan li 2 xewna serxwebûn û azadiya Kurdistanê çûn ez wan diparêzim ne apo û hevalê apo ku niha istismar û ticaretê bi xwîna şehîda dikin ku dema tê xwestin em çizgiya şehîdan e me çizgiya şehîdan em çi kiriye û distê xwe jî ehwilo dike distê xwe we distî wî dê tiliya xwe jî wilo dike û te di wê axaftina hanê de tu çizgiya şehîda bane serokê te yê Newewî pêşiya mehkemê wê çizgiya şehîda biparastana wê rê û rêbaza şehîda biparasta wê xewn û daxwaz û armanca şehîda biparastana berî her kesî ê ku pişta xwe da şehîda û pêlke da şehîda kir serokê te yê Newewî bû û nehate jî li ser wê xeta hanê ser wê çizgiya hanê dimeş di Hejdê Gulanê de di roja ku PKK kiriye roja şehîda berî her kesî ez Celal Aydin bi bîr tînim ku bi fîşeka PKK hat kuştin berî her kesî ku bi ez Enwer Ata bi bîr tînim ez Çetin Güngör Hemed Cahit Şener Saîme Akşin Ayten Yıldırım Bircan Yıldız hemû şehîdên ku bi fîşeka PKK hatine kuştin li bin îşkenceya PKK de hatine kuştin Faik Sufî û kî bixwazin Ciwan Brahîm Ferhat Dêrik ev ê vê dawî dozdar hemû ev ê ku PKK wan tasfiye kirî ez hemû wan bi bîr tînim ev şehîdên serxwebûn û azadiya Kurdistanê ne şehîdê gelê Kurd in bi fîşeka dewleta Tirk hatin kuştin û ê tetikkeş ê kujer jî çizgiya Cemîl Bayîk û çizgiya apo bû ez wan birîndarên ku bi biryara Cemîl Bayîk hatin kuştin birîndarên PKK ez wan bi bîr tînim û ez biryara Cemîl Bayîk ku a kuştina birîndara bi tundî şermezar dikim di roja şehîda de di roja ku di nava PKK de kiriye roja şehîda ew 14,000 kuştiyên di nava PKK de kesên ku di nava PKK de hatine tasfiyekirin ku apo di havîna 1080 li xwe min kur hat di hindirê zindanê de behsa wê dike ez wan bi bîr tînim ez wan giyanê wan rojkî roja wê hesab ji apo û ji Cemîl bixwazin bêjin yanî bi çi heqî we heqwasa kes heqwasa Kurd kuştin hemû pêşmergeyên di nava PDK de di nava YNK de di nava Yekgirtiya İslamî hemû pêşmergeyên Kurda ciwanên Kurda ê ku bi fîşeka PKK hatin kuştin ez bi wan bi bîr tînim
و silav dişînim ji giyanê wan û kujerê wan şermezar dikim. Kengî di Hejdê Gulanê de ku PKK wekî cejna şehîda roja şehîda elan kiriye. Cejnê zimanê Kurdî li tavayî gelê Kurd li însaniyetê ez pîroz dikim. Bi rastî cejnek war bo Kurda pêwîst e. Boçi çünkü li ser gelê Kurd asimilasyonekî pir xort demeşandin. Dixwazin gelê Kurd li orter rabikin. Bo gelekî ziman çand bedena wî gelî ye. Hebûna wî gelî ye. Eger gelek milletek zimanê xwe çandê xwe wanda bike ew nikane jiyan bike. Gelekî baş e. Ev beşê vîdeo baş eşkere dike delîl e ku Cemîl Bayîk û serkirdeya PKK ev vîdeoyê me dişopînin. Dema ez rexne li wan dikim li ser zimanê Kurdî apo serokê gelê Kurd serokê Newewî ku nizane bi Kurdî binivîsîne bi devoka Urfayê diaxive ne Urfayê jî Surucê herêma Surucê wan devoka gundê xwe diaxive ne bi zimanekî Kurdî resen û paqij. Dema min rexne li apo li Cemîl Bayîk li serkirdeya PKK dikir derbarê zimanê Kurdî xuya ye yanî biçekî li van rexneyê hanê guhdar dikin û dixwazin biçekî xwe bidin diyarkirin ku dilsozê zimanê Kurdî ne û bi girîngî nêzîkî zimanê Kurdî dikirin. Xemnak baş e baş. Ev tiştekî erênî ye. Lê yanî min dixwast ez vê bêjim dema ku ez dibêjim PKK tiştê min dişopîne li Ewropa jî li Iraqê li Sûrî YouTube ji mir dişîne dibêje rêjeya şopînerên vîdeoyê te ê a herî bilind Almanyayê piştî wê Tirkî tê piştî wê Sûrî wekî Şam û Heleb li min temaşa nakin Rojavayê Kurdistanê li min temaşa dikin û Iraq jî helbet Baxda û Basra li min temaşa nakin herêmê ku dibin kontrola PKK de ne temaşa dikin yan jî beşekî ji wê ez nabêjim bi tevahî. Di nav re PKK û rêxistina PKK û serkirdeyên PKK carê wilo bi dizî bijî ji ber ku dibêjin yanî di kadrên rêxistinê hoşeng xayîn e û lê guhdar nekin û nerast diaxive û misdaqiyet çi yanî nizam bi Tirkî bi Kurdî yanî axaftinê wî nerast in û berzanî ye û ji ber komênta wilo ji aş û baş diaxivin tu peraş Kurdistîne û te çi qeyseperest stendî ye û ji wan derew merew yanî ji ber ku ew erzan in ji wan heyî ku hemû kes wek wan erzan e yanî. Baş e Cemîl Bayîk zimanê Kurdî wilo girîng dibîne 2007 havîna 2007 yanî Temûz û tebaxa wê çaxê min Cemîl Bayîk li Qendîlê dît. Em li ser vê mesela ew îş pirs kir em gelek axivîn zêdetirî 3 saet em axivîn ew pirs kir te rewş çawa dît çilo dît û vî rengî me xala serekem jê re got me berê jî behs kiriye ku zimanê Kurdî li vê derê zimanê neê jinbavê jî yanî jinbav jî na qewraşa a li ber destê jinbavê yani xwestka zimanê Kurdî
زمانی جنباوی باش نه زمانی دایی که زمانی دایی که ای ترکیه لقندیله لهرم پاراستنا مدیا هرم آزادیه و شروان آزادیه و گریلای آزادیه پرورده خوب زمان ترکی دستینه کی او گبگبه گرگره برز جمیل بایک جمر بحثا گرینگیا زمان کردی و اگر دجمن ایریشی زمان دکه و جمر بحثا آسیمیلاسیونه دکه اجور تگز دکم آنا تابلویا کی بدم بر جمیل بایک و جر بجنو کالا جمر پاراگرافه کی بزمان کردی ولو ديريكت زندي لايف برجور بزماني كردي بنفسي لازم بنرم زانب كردي بنفسي يعني نزانه تشتي تي ورقراندن زماني تركيش بريشي دم ما في مسألة قوتي وزانم يعني çawadha dişandin azadiya welatê û teyib temel çawa werdigeran kana kî tiştên berpirsên PKK ji Tirkiyê werdigerînê Kurdî ez niha nizan wê çaxê min asker ku teyib werdigeran wê çaxê di havîna 2070 de min got mixabin vê derneciyê zimanê Kurdî zimanê Kurdî pir وش شوندمایی اشتیه زمان جنباوی و قوراش البرتسته ناومالی و خزمتچی البرتسته جنباوی زمان دستلادار زمان دایی که ای پکی که زمان ترکی نتنی حتی يعني امر آزادیه ولاد بون آزادیه ولاد روزنامه آزادیه ولاد ناوی آزادیه ولاد هاك تنادي دشنيش كيف طيب تمال و ناوي بيتشبو امين انا اللي فيدر اللي بلجيكا de ميديا بكيكي de تلفزيون بكيكي de ستيرك تي في بري تي دخبتي ويب تركي باخ كم شو تركي داخل نجيبو قدي ما كردي شفتو فيلم ناك نا وجا دما القنديل يجيو دما نوا سازين بكيكي من زمان كردي ولو بو تدقو يعني من رخنا ذكر شما بزمان تركي دا آخبن حاجز دبون نهاف كسين كو درش بكي كيجي بردانه زماني واني كردي قلس سوجي نسوجي سوجي بكيكي وسوجي وانجي يعني اوخا هيني زماني كردي نكر نجوار ندر زماني كردي أنا كسك أزنا شو من دبستاني زماني كردي قلسي وكيم كرتاسية زماني مشي هنا أزنا بجم أز جلادات بدرخان وأز طيارة وأز زماني كردي تلي أز هول لدم زماني خو حتى جم بي أز هول لدم زماني كردي بآخرم بنفسينم تشتيش متيز دكم لغوري كارينا وخواز دكم أجرنا جمر جميل بايك خاتي بحثا جرينجيا زماني كردي بكبري هر مصطفى قرس وهيني زماني كردي بك مصطفى قرس برد نفساندن آخافتن کردینا آخوه دوران کالکان ببی رنگی کیجی بای رزاجی ابما يعني اوان کسین کو جمر هاتی جمر بحثا گرینگی زمان دکو آسیملاسیون دولت تاترک ایره دولت تاترک زمان کردی قدخه کرد جبو چته پککه تدویجه از دولتم از نظام چو و يعني تا زمان کردی نکر زمان دایی که ای سرکه ای استراتیجیک دندره رخصنی ده جبر چه اوی پرساهانه کسک نایه جمیل بایک ناکه و بی حسابه هانه جپککه ناخوازه و پککه رخنه ناکه و رخنه دایینش پککه ناخوازه و جمیل بایک و سروکه نووی که حتی روژا ایرو يعني باراجرافا كيوي بزمان كردي تنا سروكي مي النووية اي قراصة اي قبقبة سروك خابو بو که پرسکریکی کرد بری سیاسی چاره سر بکه چو اوروپا حتی اوروپا هشت خالجی بو که پرسکریک چاره سر به اعلان کرد تزانین ربه راپو
بو که پرسکریکی کرد بری سیاسی چارەسەر بکە چی ئەوروپا حتا ئەوروپا هەشت خاڵژی بۆ کە پرسکرێک چارەسەر بێ ئیلان کرد بەرسڤە ئەوروپا چی بوو کۆمپلۆ va nêzîkbînê Ewropa nêzîkbîna civakê Kurd e nêzîkbîna pirsgirêkê Kurd e di şaxsê rebera po da nêzîkbîna xwe bo gelê Kurd dan diyar kirin. Xwedê wekîlê min û we bi sûnda welmetine komploya navneteweyî a li dijî gelê Kurd, li dijî destkeftê gelê Kurd, li dijî nasnameya gelê Kurd, li dijî doza gelê Kurd, li dijî şehîdên gelê Kurd PKK bixweyî. Komploya navnetewî a li dijî me PKK'yê. Ew ê her were û ji ber bêje û derew yanî piçekî fedî, piçekî şerm. Yani kesên ku ez di qunaxa yani ez hindikek ma ez bin 5 sal. Ez heftê û şeşad ez çêbûm ez hindikek ma ez bin 5 sal. Mi dî yani ana yekî Cemîl Bayek li yekî ku em ê bêjin salê 2000 çêbû bi ana 25 salê 24 salî ye not û niha 2000 de Cemîl Bayek dikar derewa bike bes li min dikar derewa bike dibêje serokapa çû Ewropa ji bo mesele bi siyasî pirsa Kurd bi siyasî çareser bike serokapa çi çû Ewropa serokapa bi zorê çû Ewropa serokapa ji Sûrî hat qewtandin serokapa piştî peymana adana çû Ewropa serokapa eger artêşa Tirkî nehatana ser sînor û gef li dewleta Sûrî nehatana xwarin ha serokapayê te heta ana li Şamê bû. Abdulhelîm Xedam di bîranînê xwe de bi zimanê erebî û tu Abdulhelîm Xedam nas dike kî ye û tu General Ednan Beder Hesen nas dike ez behsa Cemîl Bayekî dikim ez wî daxim niha birêz Cemîl Bayek tu General Ednan Beder Hesen nas dike ê ku çû peymana adana bi Tirkarê îmza kir apo li cem wî bû li bîroa bû li ofîsa wî Abdulhelîm Xedam diçe civatê 6 meha Oktober 1998 6 meha Oktober 1998 li Şamê Abdulhelîm Xedam bi saet bi roj bi meh bi sal bi deta dibêje apo şû destê Abdulhelîm Xedam maç bike Abdulhelîm Xedam destê xwe ji ber wî kişand. De derkev bêjin nerast ji ber ku tu ne civatê de bû. Hala tu Salih Muslim yekî hinek zigurt migurt bişînî bêjin na nerast e nizanim naş axlaqê serokatiyeyî na axlaqê serokatiyê me wî di teyarê di firokê jî didî ca min Tirk û xatika min Tirk û nizanim kî min Tirk û dixwazim xizmetê bikim. Me wî pêşiya mehkemê jî me wî dît bê çi qerasê Zlamayê çi teyareyê çi sarûx serokê Newewî wê neçe diştê Abdulhelîm Xedam maç bike Abdulhelîm Xedam distê xwe ji ber wî dikişîne wî hemêj dikû dilî pê dişewt. Ev di bîranînê Abdulhelîm Xedam bûyî belge li hemberî te û serokê te yê Newewî. Birêz Cemîl Bayek her tu dikaribî here bersiva Abdulhelîm Xedam bide. Yani heya çi derece derew ez nizanim yani serokçî Ewropa ji bo mesele siyasî hel bike û Ewropa bi çi rengî bersiv da û tiliya xwe jî wilo dike û tiliya xwe ewlo dike Ewropa bi çi rengî bersiv da komplo bersiv da komploya navnetewî pêşxistin û komplo pêşket û komplo çimiştî yani. Yew bes.
بس يعني أب ملت جناحن حق واسا خاباندن حق واسا الدراو حق واسا فر يعني بريز جميل باك عملت بيه حفتي الصعب بسر حفتي جي كتير يعني حياة كنجي وني وان يا خاباندني هاني وان فري هاني سروكيتي نووي شو أوروبا بزوري شو أوروبا اگر قوم بلوكيدن تنه بكوميتي ويشي شاندي أوروبا جبوكي أوروبا بصاغي بين تيخي حميزة قب مثلا كدنه أمي بيجن می تریاوید به مثلا هایی دتنه yani mi bejin senaryo ki bulo seroki te bir viringi çi Avrupa necbu ku mesela çare serbek و حفت خالاجي قوت وسروكي ما وفانا قومبلو برشفدان ايو تاتي كسي قي اب بچيتنا راب جميل بايك رسر الراس بك بها والي الجمعة لا يعني نابه نولوجي ما نمس ما بقش نمرنا قال لي كرت حمون قرنبو نمر حتى تراب ورد يعني درون مرياد به أري عدنان بدر حسن مير عبد الحليم خدام مير حافظ أسد مير بلكي أو جنرال لي ترك إيكو فيمانا آدانجي مذكر به مور كرب بلكي أوجي مرب لي بمليون خلق هن ندبينن خلق ناقوا سوولو الزهايمر بوار تشي نبي كترابط دوار خاباندني وتدروا الوان بك يا بريس خودش ترازي يعني قراسي گەریلاین ئازادیە سەرکردەیە پەکەکێ کو تێژمەر ڕاستیە ولۆ بەرەڤاژی دکە و سەرۆکاتی چییە ئۆروپا ji bo çizimê ji bo çareseriyê dewerin savî bikin ev in a rêxistina pekekê hemû tiştî yani dîroka xwe jî berovajî dike dîroka Kurda jî berovajî dike wilo gelê Kurd heqwasa ehmeq dibîne هەقواسە نەزان و بێهێش دەبینێ هەنە ئێ کورسەرخوا قبول بکن بناڤا ئاپۆچیا de ê kurserxwe qebûl bikin û serê xwe ji Cemîlbayê kir û javalê cimare çepka bixin û serê xwe bajînin hene wela hene yani di nava Kurda de ev mesele hene ev mînakên Kurdên wilo heqwase aqilê xwe û mejiyê xwe ji Cemîlbayê û ji serokê Newewî distînin hene لايقي خود بين دبر هبن بيروز بالوان ليفر ام ديجيشن داوية خلقا في حفتة حياة حفتة كيدن خلقا كيدن نابا خير وخوشية ده